Romeo man di bola pointen. Gitu cuma Dai la susikilane dengan salu sikila. Yon rai bukilan. Taxi driver. Uninijia? Manija bapak ya, just go. Iya, dasar kah? Okay. Oh, manin dia ke driver. Iya. Pintu. Pintu mana sih? Pintu na uninijia. Saya nggak nama sih mau ya. Itu tuh kan nama farm. Next to Loris farm. Kang itu kuno. Okay. Whose phone is Iya. Nakar. Nak kenal. Nomor pintu sarung 3 buah. Eva. Hey. Saga halo. Naka. Yeah, sit down because we're gonna have church. We're gonna have Bible study now. Sit down. Don't point. That's rude. Sit down. It is rude. Sabi Naka. Kung sa mga bili natin muna tulog. Sabi ni tutulungan ang kami ni Sinaliday. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Kira namin tutulog bagi sumantangan ng masu. Dorong mantangan ng itong masu. What's this behind? Hallelujah. Nakapagalibo na kalog. Na kabinisingan na day. Di mami songgo di bakamay. Na tigo-tigo na kalog. Sa baka nunui tigo baka namata tigo na kalog. Di ko niya po sabi kay mami. Kung niya natakaban doon na kaho. Tau man nga. Kaya may zambora na niya may mimbula. Kaya baka tusay kay mami be kay muni. Turang na be kakere to na niya may mimbula. Sige baka naloma muni. Ay tataro ba niya mami daw toso baka wala kayo be kay muni. Kaya mami sa kau takena mayong ko na kalo. Kaya mami sa mami yuta na ruko ni no muni kau bela tay. Turang mami sama-sama tegi kay mami buong. Nan rai chisu. Ivingomi kay mami buong. Wasoti kay mami na kalo. Mami sapo kami di nakati ko na kami di singa na inday. Turang ano hukuli po katamboy soro may bakay tor na lubyo muni. Ana kawela tay kay mami sapo soti kina. Kay mami sasaway kina. Mga bini nakati ko po kali na kami di simong go. Ni rami kay mami tormay ko buwan na kami kay mo. Sa masu kay zambora na songo niyo go na be kakede. Peitik kay ni songo niyo go turang mo ni langiti verevi. Wasabi nakatagi tondo nga kina nakalog. Ni nakabay do na kavo. Warara mata na mata ni lekema be na ko ni lumuni na lo tambu na kalo. Vila ni kema mina na muni serro tambu na kabini singa na dai. Pinawale mo na muni ve bakati tumbutai. Nawale mo na muni ve ba rabai le butai. Nawale na muni kiana ne ma mi bulo na kalo. Me wo buai ti ko be ke muni. Kem sa maskina ka po kabini na ka be ke muni. Sa kana tanya na kan lume muni ko chisu. Pasal kami ni mami sor kami mami bukan bulan di nak tali untuk dua Emeni. Pina bukan lewu. Dua mantangan nama tu sere se chorus. Dua mantangan sere. Saya dah beritahu langan kami di sini ku. Sakatale. Sakata
may kakilingan. Mamuniloloma, bale ng guturang at sisun. Sa katalik na nunungiloloma. Sa katalik biyang na nungungilewan. Amen. Santi na sa tubig kang tunang kanisere. Hallelujah. Katalikan sina. Oh, hallelujah. Ano na lolo manakalong. Kinato sa nabisa no to lesson ni. Satu sa kina to sa kata mara na lesson ni na mataw sa uti. Praise the Lord. Lesson ni na kabili po. Kinato na rin ko man na boss ni kalong. The Bible goes Ngo tala numuni kopi ngo Kena supplementary note. Jojo here. Take this, give to Tal. That one there, sulong. Kita nunggu apa bici se apa pertanyaan. Pertanyaan pasama di kaya Australia sarang apa ya? Sangat lagi memang singauna. Praise the Lord. Well, sudah berbimani. What's the English one? Yeah, that's a supplementary note for you. Na bosa ni kalong na let me get myself organized. Okay. That's your copy. Okay. Huwag mo tasakti ko talaga abikin ito. Sa suili ko siya, nalabitan ng mga sauti na natunday ni Bosa ni Kalo Natunday ni Bosa ni Kalo, doon may sakti ko talaga yan. Kung nailabi-labi ko ang kaya siya na nanong sakti ko now? Isa nga? Oh, sorry now. Kung na lesson ito taran ko That's it. It's the Bible. Yeah, they want tambo. Go. Asa do ito na mo kopi ko ang natunday ni Bosa ni Kalo Siguro sa dito mo siya nga, ko sa sulit sa rayon, nabita pa tanong mga south. Okay. Alright. Okay. Huh? Yeah, you wait. This is not the time for the cook. You wait. Sit down next to mommy, please. I'm busy. Come. Na... Alright.
Na nonda mai kila na kalau, se na nonda mai kila na vosa ni kalau, e sa taura na kalau. It takes God for any person to know God. Sabi ang matatakan na kina sambil toka ni baya sa taura na kalau na nomu mai kila na kalau. Kaya balik o na senga ni rawa ni baka yang ataka rawa but na nomu binakata me baka ti tombu tak na nomu bula ni vewa kani kaya nomu kila na vosa ni kalau sana taura na kalau me baka takila se me baka vila na kalau na nonta baka sama se na nonta bula na nona rarama me rawni daga kile ko kina ke baka do rei na ilabe ni me kasole na kami sini kuwa knowing the truth knowing the truth Coba kalau aku main wait a minute, where is it? Keep still. Yeah, keep still. We're doing something here. Keep still. Kata orang sini buat apa? In your light we see light. Semua ini. Although na rin siguro na here. I've lost it, I don't know where it is. Anyway, it's in there. Yeah, number 13, on page 2, number 13, on page 2, number 13, that in your light we see light. Ada yang kori, pasal kori ra, kena cuci. Nama cinta tolu Kau ada lesson tu sagai tu orang kau knowing the truth. Kau. Dia kan spare kalah. Spare? You want some spare? Yeah. Lore, give it to Boo. Boo. One for grandpa, one for Boo. Yeah, give this to grandpa. Over there. Tutu. Go give this one to Auntie Kesa. Go say. Chulo. I think we got everything. Oh yeah, she's got it. I got it. Number 10 14 satu more. Sari page number 2 Page number 2. In your light we see light. Baca sari number 10 14. Kaya mami na rin na nararama na numuni rarama kaya balik na kasi nila di kaya na nararama ni kalau na kandrin rin talaga nita kila na may kati tumbu era tiko na mosa ni kalau Praise the Lord. Amen. Berarti na bacin kerua na bacin kerua lang teka na bacin kerua tahu gori na zaka Cini kau ono cini kapa toka kore ndo na marama kaya tani chiko Olidia se tamba kana bakoni chilitia Olitia Preta na kana ucho chini atu mo so ka tawo to kore
asan dolaba na ya lona na turanga kasaba kang bota kinoko ko na be kasa tupuna ko Paula. Sare ya. Na turanga en dolaba na ya lona. Dolaba na mata ni lona mengai rawa ni understand ta kinoko ya. Rawa ni kila kinoko ya. Na be kaya wasenti go onai tala Paula. Apostolo Paula. Praise the Lord. Hallelujah. And then number 2 o sa mga tumig at sungan doon na kay makawili ka to na nung private time o sa tunat sungan ni bilang nga kung maulabet nga kinanapakasama ni sa tao na nakalume mendakila nakaluwe at ako na number 2 ka to kong gori kung na lukit ruwas nga bulka ba abas nga bulka 5 tuwili ka matamay ruotol sabi ang matatasara nga ya sabi ang matatasara nga ya kaya malambal na nung may kila kaya nung may kila na buwas ni kalo sa tao na sinunga na kalo may bukang mataltay ko ay kaya ito totoo ka na kalo totoo ka sara na kalo kaya autoguna sige na may nake it takes God for anybody to know God sa tao na nga nakalo may ndua kila nakalo kaya malambal ko na sinro ni fika takaraw nakalo na mubakas sa mga katamata kaya namutumba ni ka ubek tunguna tsugo na kami singa ninday nimdarin tungay lakwa na kaya nabuli por exemplo metsugo bekina to ya metsugo na takon na to bakas sama ni sa taw na nakalo sa taw kaya malambal ko ubiwa ko gitkin to nimbera no wili bola tambo na duna singa nimbera no lakwa nakalo na wili ka no bossa dambora manday iwe Dambora maday kire bona kalo me pakareta kabiko na be bunao na be bakas sama na be bakabuli titobu era tubu ni tu na nona boss amen pero kasi ko na makanga na Willie Fiji times ni ko Willie ka na reportab nyo binakata mo la ko na be kay titobu ni kalo era tubu ni tu na nona boss ni kalo ya sa taura na yalo tambo ni kalo me serela ka beken tay saya tak nung numa tatala ni serela tala pa tapali lebi kento ya praise the Lord dobe taro sendo be tukunin do na ka sendo be makay kurtaka hallelujah mabuto inyo private study sangero no pakawin ka tumo ka malu kay wabot kwanggo kwanggo pati kwanggo nga no step patang-patangay I should have done that Lord kay ika but nero supplementary mata kita nga kinabuli tomorrow wala ko ba yan na kami sa ganito amen praise the Lord saro nito wala ko kina hallelujah. Na ibola tambo na dusin bulan ni kalung. Amen. Na ibola tambo na bosa ni kalung na non rai bola dusin na lotu wa Kristo kinambula rawaka. Ogo endua na yau tale wili matamay Ogo endua na yau tale yang darawan tuken maraw ni bakatawa takkan na wala naka kebutaw lika ebesin masoni ongo na rawa ni bukeiko na raida na mimi ni bolota bakaliwa tale na kunea na sanitabu
Praise the Lord, eh? Sama kato kaya, tu sa taramayan doon na kina introduction niya, may bugay kina tong kinay. Praise the Lord. So, ni tin ka ko narusang bulka ba? William damay kere. Dawa sena di kere eliu endu anaka enevan lo kere Daw nang gayo rawatan. le usara na mundo. Praise the Lord. 1 Peter 2 chapter 2. Naona enda sa sudu kalikina enda sa baka endu anangoni rami baka. Saya suruh muka aku. Awak saya ya awak. Orang tu kasih saya cuma. Enggak, tadi cuma itu saya. Ulah sampai Ayo guys. Saya tu bawa kalian yang kecil. Itu orang mana sih? Nanti riba juga nomor ni memang mau ai. Saya cuma saran tak ini orang kasih. nai bola tamu na indus You haven't got one. Okay. Bakit tali sini cuma mana aku? Baru. No, saya cuma minum kopi. Oh, okay, set. Oi. Set. Okay, tuwili ka manda. Namatay ni Peter Rua. 1 Peter 2:2. nauna enda sa sudu kalikina enda sa baka endu anangoni rami baka. Iya. Jisu ikilara nonda tumu baka Kristo ena beta taunaki ena nonda wilika ena nonda baka naunami ena bosa nikalo nai bola tamu. Okay. What's 1 Peter 2:2 says? Matay ni Peter Rua. Sorry? Ilmai laki. Ando wakana mone sange sudu. Iya. Ando ngerewa wakana huli sa wakana wani sudu ndina. Ando tubu laki kita. Praise the Lord. Praise the Lord. Sama tata bina kasar cengabi kini to na taro machigo na no to matay taro mo. O so ka enangaw na enda sudu mo talkina enda sabaka indo no molen ramin bakayalo o chisu ekila ni no da tumbu ba Kristo baka tau tanki ena no da wilika ka da bulina ke no da banana no ena mos ni kalong na ibola tambo itupuna da ba tuno kwa wana bona tini bola tambo da tuno kwa Ando wakana mone sange sudu. Ando ngerewa wakana sa wakana wani sudu ndina. Ando tubu laki kita. Okay. Sama tata ya. Ya. Kena pakai bertanya. Oh, kena pakai bertanya na antitesa. No. Okay. Sini bola tambo, bina kata kena pakai bertanya. Kena tahu nak pakai bertanya enggak sih. Saya sini bola tambo juga boleh. Right. Oh, ibu kami cakap. Alright. Let me just see if I can read it in English. Fine. My Bible's African. English. And then top. Another King James. Yeah. Okay. Let me see. Not into two. As newborn babes, desire. Nada para desire. Nganreva, ngarova, matera.
Amo maturon to ba nga taga na matagal mo sa may tuga na desire. Desire the pure milk of the word that you may grow thereby. If indeed you have tasted the Lord is gracious. Ya, teman sana may talbang. Macam yang tu naroro tu tidak menjauh segitu bukan mengendap. Nawana isu aku kau yang dua mana kan ada nak masuk wani isu tinggi nabi. Nawana ngai tangki nawana isu kira masuk tinggi nan. Buat tinggi sana. Yang dua mana kan ada nak tahu apa? Nawana isu. Esok tahu kira nombor nawana nilai. Osi ena tumbuki ena nombor awal kunci na sudu ica ena indongan nakai na bang tumbuh dia lagi na nombor indon na sudu na bosan ikau mula turwa ya itu le nama yang rendran Sidang cocok. tapi ngono kita ngatanya apa ya lebih nakatanga apa daun isu so tayo nga yang satu di takin terus itu bukin na ngwan na liwangan ni na masundar sa liwangan sa isaw ninda ko to may nang buluwayaw ito nga nakakaka na masota ko naman ng bulo kaya ako sa nakiba ka to tulungan ko ng mati ni Pita meron ka na dangong Andre ko na wanisu kaya mo nang tubo nang bulo natin nang bulo natin naman baka ito nga may na wanisu dito kaya mo, doon nakasanda sing talita ka tsura, that's why, aliw mo natin mati. Aliw mo natin mati. Tamatan ng bulang mga langon ko, aliw mo nang malungi. Very weak. Beta ba? Sa aliw talaga, napakanikin talso. Social media. Beta ba? Sanda sing kanya tsura, nakakanandong na kanya. Kaya sabakan niya tayo libo na ka, libo na ito natin ang basika. Sabik sila, sa mulong, sa aroma, sa... Check-check nga, nakakalaga ka dito. Many. Amen. Totoo kami nakasaraan, kaya po kamatalay. Sa matatabi nakasarti nga, nakaitunat siguro. Tapos ni Kalong. Weekend na namin ni Kalong. Nano mo, volta mo ko rin ko, amplifier ako kasarga. Iya, uli ka may now. Like newborn babies, you should long for pure milk of the word. Ya, sarga. So that by it you may be nurtured. Ono ko, niya rin na matamatang tuloy ko. Very weak, matamatang malung. Ito ba? Siya nga kanya juga na nakakanan din na kanya. Aliw na tamata, aliw na wala nito. Matin dole, tabi mati. Very sick, sa mulmulo mo ng utro. Nagcaktek nga. Makatutuwa at takot sa nabos ni Kalu. Kaya namin nakaniro ng aliw. Yung rin na tamata, kimindo tamata bulong-bulo binaka. Riri binaka, yalo binaka, maso-maso binaka. Kakalan dulu kakak dito kan. Nurtured and grow in respect to salvation. Ya, It's ultimate fulfillment. Amen. Ya, sarga. Matatuloy na sarga. The ultimate fulfillment. Ito kaya nga nakuha sa ni Kalong. Kaya balang-bale, all the spiritual vitamin kaya binakata na tamata pagayalo may tumbukin na may bulan-bulan may toko binakakina ito kaya nga nakuha sa ni Kalong. Kaya Nang bulan tahun na tamata luto. Kaya automatically nga ako na bibili ko sa nabos. Ako na automatically. Dia sa simusyanan yung doon binaka sama ako sa ito. Simata buhay worta dito sa nagkaroon na rin ako na social media. Kaya disdoktek kita cuma. What happened? iya. Nakali betul-betul nakanda rib, nakanda rumah. Dari anda. Praise the Lord. Da tutok karena betul karena taruh bunuh bikarong. Sini tuh mata. Oh ini kok ngamang tambi mau ili kasaran.
Totok na ko simikaw, totok na ko simikaw, taon na nga. Iya. Sa totok sarang ako, igo sarang nga mo. Sarang nga mo sa anong bulot, kakang mo kanina. Kuya, Yung dalawa kilang natin, ulitin, dalawa ka na bunakan. Rumanda na yung sa sulit ko na sa amin, dami rauti ko. Ang dami bakan niya, tiko na ko sa mitulungan ng tabula. Ang dami bakilan, yung tamatabula ko. Kasi may isa na kaya may bakat tabulikan na. And kila na nakamin na bataba, and kila na bumamin na bakan nanan kina. And boleh naman tambulan ni Aldo bakilanis. Naman na siya na kinuli ka na ba sa Nicolo? Bakilan, naman sila malumulong. Ando ba to sa yaw, kaya nakalumi ko sa yaw. May litik yaw, marata ka nakato yaw, takikil ng bumong ko. Ikaw manda nakalumi, tiko rawa. Meron kayo ba kaungit na meron ko. Meron to, taloy taka kinanong. Litik ko sa, uli ka na naman. Praise the Lord. iya. Praise the Lord, eh. Kung nakabit ko na siguro talong bit manangan nakaya ko na to eh. Nanomo sarap na video ni hunong kaya ya meka ko na susumita ka na numuwili ka na mo sa kalo. Kaya may kuri wala nga. Ni nomu wili ka tiko na mo sa kalo eh. Meka ko nga nila susumita. Ni sala kini susumita ka nga na nomu sarap tiko na bunaw na numuwili ka na mo sa kalo. Uno sarang nga sa ating bumakan na ulusong mo talaga kina na nandang bula ni karaman na kalo eh. Praise the Lord. Kaya au binakatangan pakotasara siya mo ba kuriya wala nga natikinaya. Don't let watching Christian video to be a replacement, say substitute to reading the Bible. No mo personal reading the Bible time mechika. Meka ko nilay sumay, meka ko nilay mo sa video ko ni lotu alay na no mo willi ka na po sa kalo. It says in here, like newborn babies, you should long for pure milk of the word so that you may be nurtured. Nurtured na po sa nurturing, nanonda susungi vake. Tumberi. Tumberi vake minda kapata kokoa. Ni baka bauta. Goddess. Karena tahu, dalawa po sa stektik yun, yung ka. What kind of milk? Pure milk. Stektik yun ako sa Pure milk. Nilakain na supermarket. A lot of milk. A lot of milk. Kung tunjuk ako sa kanya, na pure milk. Na pure milk. And doon tayo nga, kung naman ni sudo nga, kaya nga ito na sinan. Iliw. Yung sa sudo nga may sinan. Ramang bulang-bulang. Yung pampasala ko na, kapag natin yung sudo ko naman, S26 na, iraramitir naman ako. So, mga nembe. Kasi kamu sa Diyo, sa sige. Oh, istek yun naman siya. Nagpiwa milk. Alam ka milk sa tumunog ko. Kaya na rin mo kasusumita ka na ako singkalo, so talang na go. Baka istek yun, nabili ka. Nagpiwa milk. Ang hindi ko, wari dito. Araw milk. Wala, lew na matagal iso. Indo tayo nga nagpiwa milk. Walang kaya naman nila sa tangsaya. Nito sugumenda na dano pepe ya. Matay nga ni Kyle, lalo to nasugumit siya mo. Nito ko nang oras na daw fingerab na nasinubunway. Breast, attach. Ito ko niti ko kinanay matay ni Wayne sudu ko yang nadunduan. Nagkautatan nandu ka may nakitena, nataro ka may na wakay iti ko kinando na antibiotic kendo. Taro na ngon may nanona. Tuwi mate, that's pure milk. Oh, hallelujah. So, cek tak postal. Orto naman yung tulong ng dana kang makakanggas Sebenarnya ning dun may session na. Kero ka mo chumo na sinisudo ko biso mita ka ang dutun sa lugu na. Cinta to tanga na sumitina. Kaya kamu Best orang milk. kau experience. The best milk. Kero sa kaya masang atal sa libro kami ba susumita ka. Replacement sa ano? Replacement theology sa laki yun. Amen. Amen. Yeah. The best milk for the baby is the mother's milk. Praise the Lord.
Haleluya. Sudah tuh, maksudnya. Usah ini kau ini sama kali itu cuma sakit rumah ini cuma. Praise the Lord. Amen. Amen. Oh, anti roh hati boleh. Tengok. Apa dia? Gonna amplify. Apa menjadi anti roh? Pas saya amplify tak sarang apa bikin itu. Ya. Eu tali trajekin na Bible collection o book. Praise the Lord. Cukup ina kana mara mo. Hallelujah. Karua. Oh, sorry. Iya. Gue bilang kata apa kabawan lain. Kung sampai kayo sa radio. Praise the Lord. Praise the Lord. Nagkaroon ni Taro. Uli ka nagkaroon ni Timo di Tolu. Tini kaon. Timothy. Karoon ni Timo ni. Tutim, eh? 3:16. All scripture. Siya na makain ka ng mga bits. Ruat tolu. Sa ikuha na kalaw, sa wakabunan ni Volatama ko na, asayang ulo, may wakabubuli, may bunong ganaba, may yakinan na wakadondonitaki, may yakinan na wakatawin and ka-embedin. 17? 17, may yakinan na tamata ni kalaw, may wakarotu, may sa wakarotaki, kinay wala-wala rinakakita. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Matatabi na kasana ako eh? Matatabi na kasana ako eh? Nadabe tukuna be kenda na kaongo membaleta na ivolatam. Tskinji volatam bo nadabe tukuna be kenda membaleta na ivolatam. Rama no matay ka. The first thing. All scripture is what? Na sabi ko muna natin Kalong. Eh? Na ibola tamu kena na ibola muna na kalong. All scripture is inspired by God. Or given by divine inspiration. Willing kita na. All scripture is God breath, Yeah. given by divine inspiration. Amen. Pasal kaya eh? All scripture is God breathed, given by divine inspiration. And is profitable for instruction, Yeah. for conviction of Yeah. sin, for correction of error and restoration of obedience, Yeah. for training in righteousness, learning to live in conformity to God's will, both publicly and privately, behaving honorably with personal integrity and moral courage, so that the man of God may be complete and proficient, outfitted and thoroughly equipped for every good work. For every good work. Jadi kau tororo no public life, buat kena no private life. Praise the Lord. Orang nu meni abu do to saratan tangan orang ngono ya, nonton metodo ko tanan nonton bula. Nonton bula patang rota mata kena nonton bula ivale. Nunca ko indu ciwe.
Praise the Lord. Amen. Na iba kasala ni no mo bolata bu etale e yanga se yanga e na bana ka na dama na bana kango ba bubuli una da da you want to take this number 3 number 4 Tamata ni kalau ni apa tu kini rapakan kebenaran kebenaran. for instruction in righteousness No. no da yeah that's number 2 for correction yeah that's for correction yeah correction that's number 4 praise the Lord kuna kwa kaya umana watakita saroko Kaya ko yung bibi chiko kina ya kaya ko yung bibi chiko kina no ndawili ka daw mas nikalowe yeah kaya kaya dala tiko na bono nda muria ti ko siya dala tiko na kain da ko buto tiko ko ang wala may bukado dong weekend praise the Lord yeah kaya patalang ako ko yung dobi na ka kina na matanggal cell group lalay wango o sinto ko ni chiko ni sa taon ko na no to cell group mo I'm not saying that o kaya chiko ang baleta ni na matanggal cell group so na kaya rin da may tarong so naka ready to wakilia tale but kasama ka tsunga man bunaw you can stop the preacher hello tarmanda no Bago siya nga ro tarungan na kinali mo nga ni tarong praise the Lord dali mo nga ni tarong siya nga sarang nga nindo kaki bato ko ninda muli kaya sarang sinango muli kaya nakamat ko na muli muli tala tsunga orto na mo muli tsunga Enta muli kaya sarang singa con la voce che dà industria che dice anda ma non da industria che cacchio da tu metti yeah ne volevo da che ne volevo da che io di inizi non da industria talenta ma te di tu so che ho una ma che da l'industria significa che guarda tutto un burro mo di porta mata la costituzione di porta una tintu non tanto che dia oh porta ni itu lo e va kamu nakau ne porta sia baba maka che le porta kana kur non de dus non da bruna ai amen praise the Lord sabi ang mata touch boy ito yung taro dobi kamu daw no marama dobi kamu daw no bulong yung taro praise the Lord anti-kesa anti-ro doon na kasi ng matatachiko sanji na tsukon ako sa nikaluwe na sami doon ang raw tinkadiwa tiginin doon ang raw to sa lubo no muli buwas ni sabo ang mamamatay sangay raramamay sabo ka bukoy rara sa aking buko the entrance of thy word giveth light and it makes the simple wise praise the Lord. No song doon na kaon niya kaya may balat ko na boss ni kalong kena natubuli na siya na ulutangan ko. Yo sila bolilay. Boss ni kalong ikan bindi mo deklay. Naman balot. Sangat talinin do. Kan dari na boss ni kalong ay wala na tumukaw. Boss na tulo ay Joshua ay wala ni bunaw. Kakunya Deus. Pagananan kita na sila kinabog. Pagambal kita na basam na kakita na sa kuya. Kung kalungan. Pabulin din na kata kama. Ito may bani ko pagananan ito was ni kalung. May bawa kay kila pakalabit kita kanelo. Wala tanong was ni kalung. Kaya umanda nga yung kilanan mo din may karawat yung nakalo. Manangon utig mo may kinaw. Tato na tiro na boss ni kalo yung sana nga ni sa kilasa sa tipo mo naka. Nalamo. Yan ang usangay dapat yung malilak malabo ko. Usangay mo ano kaya hindi na yan tabo ni kalo na nagtabi. Kasi doon kaya may palipalis. Kaya mo na kornido zero. Bukin na mo alang tabo nga ni kalo. Nagay mo ta kilabi kendo. Piyaw na nubo
Kalau begitu natural, nimber nili kalau bos ni kalau na kambora mande gini. Makanya turang usang kila ni balik lagi bos. Ni bukan itu ni kila. Nada ni balik ni nada kila na bos ni kalau. Betul so wili la tunga bukan na liwe ni dah wili kita bukan bos berada kila ni naka. Bukan anda wili bolanga. Putih kama imbitia. Ini sanda mai sanda tosu tu kena bula boleh alo. Sangat lindo na mga publidikan na kusin ko na yalo tamu dondongan ka. Tugon ito na korn dito wasero. Aten korn dito. Ya. Na yalo tabungan ni kalo na kay bakta labi ka mo do. Ni bali boss mo. Obo din na kata na lesson to biligat si kompolata na kusin kalo na kay bimbi. Meni. Bimbi na bulang ko. Patatalangan ng bulan sa amberamay. Tugon ito ko ni bulan tambu. Turang oci subertamati se pelo eu nessa ni lo ikim do nessa mai mul. Endo nga na lo ikim do. Na mosa nga ko sa. Kwa ka bimbi kina weekend sa pambuti ko na kalo. Ka pinda ba ka wala ta na pasi kalo. Mata na mosa nga ni kalo go na tu va kina sa mai mul meta lo ikim. Sangatal. Jisu itu ko na mosa. Yeah, that's right. Na mosa nga ni kalo na tu va mai mul kla kam kamida. Ni santa kilati kuna bosin. Kuya teman nga pulilay. Emeni. Nandi teken to. Meni. Que se ko ni botangan dengan di nanda wili bola tamu. Ako tengo kena ngauna. Do telena izabi kalau itu. Praise the Lord. Tumo pita. Turang ambi kitong gelap televisi. Satu ngabi kini na bosin. That's right. Nanumulenga, nanumurarawa isang bikila. Ya sakilat kuna bosin kalau. Bukan yang anak tinggal Amen. Itu tangan apa nu yang mau tak buat pun jodoh. Sorry, 663 itu apa? Do sangkai sama kena mudi bosa. Au sa bosta be kendo. Do sangkai sama kena mudi bosa au sa bosta be kendo. Bana na bos ni kalau na mai sama kena nonton bola. Na budu tumbu tu. Bila kacime we ready. Kaya sarang na po sa nikalaw, anong kayo may musulak. Praise the Lord. May sama ka pa kabinaka. Meron din darama pa kabinaka na nontang ng misala. Kaya tumunod sila na sa amin doon ng raw sinikaliwa, tignan doon ng raw kalima. Namuni buwas sa di na kinayabang ko, kapatan. Praise the Lord. Kaya sarang ako may sasama ki. Kaya ngayon may vila di kinatang. Meron din, dala ko tiko buka doon na mati ni kaluwe. Kako ni tatarambe se bale se kako ni tatamutu na nonta ilako usa tiko buka taile usa tiko buka rewa pati ni usa tiko buka rewa pati mana tatamutu sini kala usa buka taile usa buka pau usa buka praise the Lord. Willi ka mada na karon ni Timo di tol ti kabit ko nga next scripture na ito sa willi ka watch ito na willi ka tali may ako kinana tamata ni kalo that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Tamata ni kalung. Kini balang sino kiro wala nga natin mo kiro tamata ni kalung. Kina to kina chigo ko tamata kina chigo ni kalung. We all belong to Jesus. Praise the Lord. Kita tahu lepas mata kita sarcingan. Praise the Lord. Kaya balik jiol. Sana ka nang unin ko ay ito sa naliuman na ng bulong. Ba't hindi ito sa alam mo mata kita sarcingan. Kahit na po ni kalung. Ataro, nadhaba na inaki ni bulivi ni bola tabu. Nadhaba na kena inaki, nito itong may buli na sinubona, pumosa ni Kalo. I'm looking. Has the lady's card? Apa na skill nga chin kabi? No, we can show. Naka.
Meron na kamata di kalau meron. Bukan tu. Ni saguaro tak kira bala-bala binaka keda nga. That the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Ya, tigilay ro ni taro. Kaya baka ubina kata mo matua ena nomu muri Kristo na dava erawa ni obaka sama taka mo dakawa. Ena ibola tam. What should you be doing? Kaya baka ubina kata mo tamata matua, tamata warutaki, kaya mo. What you should be doing with the scripture? Na dava ino dono mo dakawa tiko. Ena bola tam. That's it, sarga. You must develop a personal Bible reading time. But don't akanggo na dongay kenta kina pakalemo na tebor. Don't akanggo na dongay kenta pakalemo sa kina na tebor. Menda tamatan ramon rubua. Ni kilada mo sa ni kalung. Don't akanggo. Dongay kina sa kina pakalemo. Kaya nang buto ko na ngauna. Kaya na distracting kenta sa sinikla na na distraction ulit. Kaya nang buto ko na ngauna distracting kenta na makawasot na nang baka sa may nasotal na ka. Menda nakawan na pa kayo dora. Kasi nga kinanin daw wili ka kina na mo sa ni kalung. O de saya do watch wala ka ko. So nango na segot tiga busara nga bango. So nango no sawa wale la kama na biya mode. So nango no matanga no wili ka tumatanga bango. O wili ka tsuga may musumo. Yan ang wakasam sa goten tan lamon sa 2 kilo. Sa off 2. Sa tu na sa off sino kinababa no lie sa. O tu na do tan na bono kina no wakasama. Do tan na bono kina na musumo. Do kinta bango. O siya naman na kilala ka sa gawili ko sa maya. Yeah. Yes. Pada saya tu coba. Ya. Kita ke. Kita ke. Au viu assim andando cá na tigna. Ainda na mara macrodo cheiro de crodo de canot. Dia mau ko do isi. Tadi não tá muito cool. Kalau não tamo com gosto amode. O que eles são aí, gorna tempo. Iya. Ako kasi mati ko din do li walta bo ko yasa na balata na ni anrati ko na elonda ni dakati ko na elonda bun kalo na elonda na biya kanati ko na binakato ko na bakani na kautiken da tibi na pasun kalo ndakana sindro ni wili volta do musa to mo on sindro biao balata yo ngandre boti ko kalo ngati saja kania kabia mo ko ko bala do na ko masanta yo na ba ni temo ndo ta ko eso é do maso do cruz de some que eu devo ter não mas tu vai ganhar assim que los ale que tal Jina Jina o bango era na kami tempo sim na kato ko menda torbo la ka buana klub o kana me van ni até o resto na kana nagara ni klub so ora que yang ramai bango sa ko stal tu rune awa ande na mo to yo vamos ben iya totalidad ubicada eu não vou receber tem como muito né e não vou ligar não posso de caro sa aquela de sa que só mo sa ka o touro sa raro mo tá tudo aqui o ngai bila ka que lo mani ban o liga que de volta mo bila ka que abo ko to mo lewat mo ba mo de real bila ka que ko sarau di kilo rombo ka tangan di volta mo ka bulo iya kau ni ni sabi apa lu kada temor kau kun to mala mala mo me be maka modern ya ni ngono wili ka tigano mo na mas ni kanu na paso ko be wili no mula ka may ngoro mo me be ako modern okay tulo ba kita ka mata sa kay tong balo mo ni bayo wili ka tigano mas ni kanu wili ka tigano itake kada matay sa mo ni ka ni ubero ko na mas ni kanu kada di ba mo tela ko may no mo rongo kambani rongo na mas ni kanu faith comes by hearing and hearing the word of God so you read the Bible
Ida ke bata mo matay sa rin tamata ngayon di rongo no iko. Bata no tempo ko sana tu no mga wasa macho no to kasi may tabiuni. Pwede daw gito tangan ka makasam. Kaya. Praise the Lord. Doon ka kina no muni ka woni be mama tal kina tal. Tidur Katolik dia orang dia orang yang lebih tahu di orang itu baru mikir asal lah. Jadi gini kita tidur kan, mau tahu orang ini benda itu. Misalkan mikir dan buru-buru. Tengah-tengah dari luar tamu. Nah, musim itu lo yang mula. Ya sawili ketiko. Orang itu kan, yang lebih nak, musim nak, kaki kami berjalan. Misalnya. Mosara, kakase, lomara, talora, bira, orang itu sana. Oh, menalala nak. Short Nah, fuse. musim itu, ni embul ada musim itu. Dia samili kecil ko. Itu sana nama mulut tu pun kasar, mana wasam selatan nama kemudi lain, nama sumu nama bosa. Dia kilangain tu lagu mereka nak. Oh, tak betul. Nyori di Indo makat kanto na lurdo kolekta kimbeno nga o kilanga o kaya sa do kolekta kinna dela siya ka tubi ko mo so sa do na so teknik yung chunda ka mo so tuwe makatawa mo din na kanayo ni sa tanmi kinani bro ni Mula. Praise the Lord. Sabi ang patatabi kinatuya Domi kam doon marami na wasendo na ka. Doon may walpuro. Praise the Lord. Yes, sabi na ka. Sa cinta cumi kena tahu nono to uli wala taboy na kabilis singa na inday. Praise the Lord. Sa kira-kira betul sa gumusumboy na masu. Dora wala to masu. Kray yung kasi sa ito me sini cukup na to uli wala taboy na kabilis singa na inday dora masu. Kurang itu kalau kita Ina kami bawa senadi. Una kabolani Yesu. Ina nomini bosa na kaluturan. Kimami romoba, kimami wilika na kaluturan. Sa tanggay rama may nakulun ni mami waka sama sa sulat. Na kabolani Yesu. Kimami waiyo na kalut, kimami na bisutakan na ni mami waka sama. Kimami bukan bauta nomini bosa, kimami sinata, kimami bukan nanan kina singa kina bongi, kakimami kakaba na kalut. Kimami robi na binaka bikyo muni na kaluturan. Siya ni kimami na kuni kimami raw na kalut na mata muni. Nakakira nga ela kung may musui kimami, kaya nagkaroon na kahit di ko na eloy kimami. Nakawali O uli ni kimami nagkaroon, kimami pagkatawa ko aliw nagkaroon, na numanibosa. Kaya nabiisingan na ni mami bola. Kaya nagkaroon turangan, ito wala ko may nakabinaka, may namusui kimami. Vika nagkaroon turangan, positive nagkaroon turangan. Vika nagkaroon, tarada ka ng bola ni Tomas. Vika nagkaroon, vivo ay longgang gata kinakaroon, buko ni bola nagkaroon, binaka ng bulong go, kinang bola nila ko patikit kimani. Turangan ni vivo, kikinan ni mami bola. Nagkaroon turangan, ito mamindaw yung rako na eloy kimami. Wili ka wali mo na nomo ni bosa nagkaroon turangan. Ya ko may dabingom ng dren-dren nagkaroon turangan, nomo ni bosa, keleto na eloy kimami nagkaroon, siya nga kina ni kimami daw. Bagaya bola kikina baga raw-raw. Turangan pinakabali mo nagkaroon na nomo ni bosa, turangan na kabina ni bosa. Pahulida na ni mami bola nagkaroon, ni kimami kakunin daw kong mga kawali na. Ni kimami daw hulida, ni kimami talay raw-raw na nomo ni bosa, ni mami karoon na. Turangan pinakabali mo nagkaroon na. Sungguh ni binakana ni ko, binawali mo ng bola ni tal-tala na kaluturan. Binawali mo ng ngauna, binawali mo ng kaluturan, nagkaon ni bito to kinelon, may bukabuli na bulikit. Binawali mo ng kaluturan, na lumaniwali binakonggo ng kaluturan. Buling kasi lori maturan. Bola ni daon diolo, binawali mo ng kaluturan, ni tabak kalunga tatagatiwan lumaniwali, baleta ng kaluturan.
Vanga tagi tiwa na loma ni pale na klono buku ni ngoni surango Jesus Kristo. Iya, Tuhan. Bina wale ni mami voto andu to Yes. mami duro mai na klono loma ni pale ni komi mami wilika no no ni boss. Bina wale ni voto bina kana klo. Hallelujah. Oni solia kwa ando biki mami biki na lako kina biki mami tatamata kowa. Katamata bogaya bokana klo turang. Kadina wararama kamasi motutuina na bono ki mami la. Ki mami masu na klo ki mami wasukai ki mami bata na klo na nomuni boga ve marui ki mami bata na klo ni ndavon ni mami mode na mboi binani kwa mami masu na ada tale na ada chisu sa ada meni mami turanga kani mami boga mbula dine dombo nga Emeli. Amen. Neli. Naka. Jisu. Naka. Kenapa kali belum sore atau mana akan disintai? Amen. Praise the Benar. Lord. Hallelujah. Emeli. Please start. Praise the Lord. Emeli. Praise the Lord. Now. Amen. Sama deh. Naka. Harus betul. Santur saat tengah mana program yang willy bola tamu mai Dapat apa ya? Nak opita, nak tahu nama bos tu kan turang kami kita unggul ke televisi. Zakara. Tu nggak bikin mana bos ni bola tahu. Kakak kami dah benda benda dalam aku kalau. Kila satu kopi. Kita gaya hotel menunggu. Tamani kamu wadaran ni. Kalau ya sabi na kaya sakit kita cukup pita. iya Busoro, surprise, waktu orang nama kumpul, mengalir ya. Last week Friday, Raw mo na. kaya nama kumpul. Betul mo yung piti? Uy, ngandi malaka. Iya, armal kadang ngande. Iyo, mana ngandi. Wala ko tunan rakyo may biti. aku cukup yang rumah kamu kan Bata talaga. Iya, sama kata. karena mulai pun orang sedang boleh gitu dia kalau orang pun teman iya lele lagi teman telur jelas kau mahu nak cini waktu nak cini tisu oh clear jadi clear itu rasanu very talent betul jangan dong gede itu tapi Nah, Then you'll think so. Tunggu saja semua. jalan sekalian, selamat datang mata lebih berkenan Kontrol teman ini. boleh kita nanti Ya, saya nanti belum kita lagi. Oke. Nanti Ini otak. nanti
Mau sa baka mau zero cuma Pasarong ke masih buat dimensi dari rukuban. Polisi. oke bueno sini mau aku baca Sandra que berita baru tahu juga tahu dengan rumah. Lama. Tapi ya di sini total di. oke ini kisah ini Sekolah pada ada Ya kira saya seorang security sama permintaan security na bisa. Kasi ko timah sama bisa nalukan ng tama na ako sa kapatid. Kaya sa awak cuma bisa masuk di posisi itu. Iya pas saya di patungan sawah. Saya sama yang sawah pernah dia kayak lupa dia bilang sawah na misi dia waktu masih tua. Kaya ako tinakyan na ako na ninyo. Kaya siya saya di sawah. Kasama siguro na sawah na kalwaya misi. Mga naman redaksi po. Saya bosan itu nak kani community, nak kani bibu kalamanya, kau perlu sama itu tahun cukup. Kan cukup na senang tahu itu yang pas senang linda mengaji. Yang bang nak kira tu mau berhenti makan kira mesaban awal lagi, melang kami amok nai, balut mata kere. Kau kami pun itu telah kami bawa sesuatu itu lokomok kiri kami ini. Ia nak kani nona moso kota tunangalu dia sudah buat. Aku kalau tahu nak kiri moso me, bisa saja mana me hai.